Turabashuje rero abateze amatwi ibiganiro bya Channel James Sport Update Time Show, James Sport Focus TV. Akakanya rero twaje kubagezaho biri kuvugwa cyane mu makuru agezweho ya siporo. Gira ngo ni igikombe cy'isi cyane, amakipe y'ibigwa ari gufata rutema ikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bishyushye cyane. Igikombe cy'isi nyaboneka cyaje, ibintu birashyushye cyane. Nk'amakuru agezweho rero ya update cyane, gira ngo ikipe ya Iran nyuma yuko yari yarahagaritswe ikimwa visa yo kuba yagera muri Amerika ngo izahakinire imikino yayo itandukanye y'igikombe cy'isi, Amerika yaje kuba iyemerera iyiha visa ubu bidasubirwaho, nayo yaje kuba ihaguruka muri Iran yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gira ngo birashyushye cyane, umutekano umeze neza muri Amerika, aho amakipe y'ibihugu agiye kwesurana kakahava. Rero gira ngo nk'ibyiza James Sport Focus TV ibafitiye uyu munsi, nabazaniye umutumirwa cyane, baramuzi amajyaruguru amajyepfo baramuzi cyane, bamwita Javani. Naje kuba mubazanira mu kanya arabibwira cyane, aho uyu munsi tugiye kuganira ku ikipe zihabwa amahirwe cyane, aho ngewe nka Santos Cliff kabisa ndi kubona ikipe ya Argentine ishobora kuba yazasubira ku mateka ikaba yatwara igikombe cy'isi, nubwo bigoranye cyane. Ariko uyu mutumirwa wacu araza kutubwira ikipe aha amahirwe kabisa. Ngira ngo ni match zizaba zikomeye. Ikipe ya Portugal umukino ubanza cyane izesurana n'igihugu cy'abaturanyi. Icyo gihugu cy'abaturanyi nta kindi ni igihugu cya Kongo. Ngira ngo ni match izaba ikomeye cyane. Ngira ngo Javani namuha ikaze cyane. Javani, isuhuza abateze James Sport Focus TV, ubabwire kabisa uko studio za James Sport Focus TV wazibonye. Yes, ndabasuje kandi mbifurije n'umunsi byiza. Ni Shafat TV, ndabasuje, Imana ibamugisha. Okay, ngira ngo Javani, studio za James Sport Focus TV uri kubona zimeze gute? Nk'ahantu utari uherutse, nk'ahantu ugeze bwa mbere, uri kubona bimeze bite? Ndi kubona bimeze neza rwose, ndi kubona ku murongo bimeze fresh. Twajya dukubita tubangura ikipe ya Portugal. Ngira ngo rwose naguhaye ikaze, twamanuka i Miami aho Portugal izakinira imikino yayo. Ese ikipe ya Portugal 11 beza bazayifasha kuba yatwara igikombe nabaye? Tumye ikipe ya Portugal mbona bazayifasha kuba yatwara igikombe cy'isi. Harimo mizamu Diego Costa wambaye nimero 20 mu mugongo. Diego Costa, yes, kurane rw'iburyo kuri kabiri, aho twakita kuri kabiri azariho ube mu ikipe mwita Dalo, utira muri Diego Dalo, mu defenseur wa Manchester United. Yes, yambaye nimero 5 mu mugongo. Kandi kurane rw'imoso akaro ubita Mendes. Nuno Mendes guturuka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Yes, akazafatanya n'uyu musore hano Ruben Dias wambaye nimero 24 mu mugongo. Guturuka kuri Manchester City. Yes. Ndetse azafatanya n'uyu musore Pepe tuziho musore aracyeye wavuye mu ikipe ya Madrid amene 15 mu mugongo. Kabisa bizaba ari ibicika. Yego, twagiye muri mediane ikipe ya Portugal azarimo Bernardo Silva wambara nimero 10 mu mugongo. Bernardo Silva mu winga pacacari cyane. Yes, azafatanya n'uyu musore bamwita Bruno Fernandes aho bamwizara mu ikipe ari mu Bwongereza ya Manchester United. Mr Assist kabisa Bruno Fernandes urenze cyane. Yes, azaba ari kumwe n'uyu musore bamwita Vitinha muri Paris Saint-Germain yaciwe bamwita Vitinha. Vitinha, yes. Yambara 23 mu mugongo. Yego. Kandi mu gihe murane rw'ibumoso azaba ari uyu mwita Joe Felix ambaye 10 mu mugongo. Yego, rundi ruhande ruriho bita Pedro Neto winga pacacari guturuka muri Chelsea. Yes, azajatisha mwanya kapora nyiruhago bamwita mwanya Cristiano Ronaldo. Akaba ari ikipe ya Portugal ibanze, nuko nabikubwiraho neza cyane. Ikipe ya Portugal angandi kuya amahirwe yuko yatwara kino gikombe. Mwekereje kuno abakinnyi bahagaze neza, urebye nka Doroberi Bariyu arimo aragacacanga arakwakaka aragukuraho baro neza cyane. Wajya ko Ruben Dias wa Man City akaba akarusho akaba ariko ibintu bimeze ndize kiba Portugal nakauza kuri Kongo nayizahagarara imbere, ndetse no kumara ikipe Portugal ikaba yasoza umukino itwara igikombe cy'isi. Javani ngwira mediani yo hagati, urabona bari abakinnyi batatu harya nibandi uri kuvuga bashobora gufasha Portugal muri ya mediani yo hagati ya Portugal. Kamwe umukinnyi Bernardo Silva wavuye muri Manchester akaba yarasembaye muri Barcelona Madrid ariya mu Espanyol ariya Espanye. Yego, Bernardo Silva ni umukinnyi mwiza cyane uzayifasha ko yatwara igikombe, kandi umuramuzi namwe ndabizi ko mwiziye. Naho twagera kuri umukinnyi yita Bruno Fernandes, dona akarusho nawe umuvugaho ni Mwenyeka Power aramuzi cyane Bruno Fernandes. Wagera kuri Vitinha we afite amashoti, wajya kuri Cristiano wa mbere hanyuma akazaza uyu muhanga bamwita Pedro Neto uramuzi kuri Tank Attack arakikurya hariya
wagera kuri Rafael nawe ariya muri Juventus uramuzi mu Butaliyani aryana Yego araceceka. kabisa rwose muri kubyumva cyane, ikipe ya Portugal ihabwa amahirwe cyane. Javani rwose ngushimira cyane kabisa ku busesenguzi uba watuzaniye ku ikipe ya Portugal. Ikipe ya Portugal mbibutse kabisa ni igikombe cya nyuma cy'umukinnyi bita CR7. Ese Javani iki gikombe Cristiano Ronaldo azakina, hari amahirwe yuko icyubutaha icyatagitwaye yagikina? Yego Cristiano Ronaldo ntabwo byavugaho yuko iki gikombe Ronaldo Cristiano yaba acyase katazakina. Arandi mahirwe kuko yavuze yuko azatangira paka kariyeri umuhungu wa ayifashe Cristiano Junior. Ndatekereza n'ikibuta ashobora kugikina Cristiano Ronaldo. Urakoze cyane kabisa rwose. Mbere na mbere mukore subscribe, mukore na like, mutere na comment kuri channel Jom Sport Update Time Show, mujye mubona ibyiza byinshi tuba twabagejejeho. Reka mbashimire rero uburyo mwabanye nanjye. Ngewe mwe muri kumva ndi Santos Cliff, narindi kumwe n'umusesenguzi wa mbere nari nazanye niyivuge bayita Shafat. Turi kumwe cyane. Ciao ciao.